try tolan try iran kau idin rawit mampai try new bene kapagap main samat kot lapalap cakap pengakomi karena kini kamu yang masih ambil korongnya mention word oi pakai kamu ting kaya kita masih word ke luar bitin gana musarawi Pasal penai kel sudah ada lokong ayah kau megundu tu ansur chorus. Ansur wote bitang kemarin council kemau Jesus Christ. Sali kita setan ini nama sebutkan chorus. Sudah am tetap kau dia semua petak wote bang puita setan. Pakai lusia ni lobo pare kita semua naruh kau ambil lus tu kau kolat. Kemarin council kemau Jesus Christ pakai membuat chorus. Amen. Orang lain rairan kau itu rawat masa ni. Mwohn Koht aban doadoangkin kahpwal laud pahn lelong. Mwohn Koht aban doadoangkin kahpwal laud pahn lelong. Ren puk dapat watak nam bukan Markus, tapi bukan Mark laud payu. Redik silisek limau le silisek tuau. O bukan Mark laud limau dekeu le lesek silu kosoya. Nin sotekan rano de Jesus keten masa niang sabul metron patangku. Kita taulu lamas palio leo. Niarail kamurlar pokono. Tumpatangko ap karatang pun poto me Jesus ket pawa o yang ketla bil akai pot yang Israel tang kolan palio ap engema ta o ilongkan pumpung tekatang pun poto kerenyong kamawiyati Jesus ket murin poto sei mok o tapui mi bon sabul meulul tememeir o mongemi bon ulul Tumpatangko erikau peta patuanong main sumpatak komjoto kupurki atai nekten mela sisi rekatin kipata o ang yata melo masani toketi he ambil masani yang ilongkan kumai meleleiti hernian suwote melo patoketi hap meleleiti kualap depan utwadak nang bukan Mark laut limau rezeki kau lele seksilu makosoya Sisi so sapul metro patangko, heru kotela len, kalilio tolulang palio nan sapun men kerasa. Sisi sketin kerdisang etepon poto ayat olemen me ngen saut tiata pawe, paku kotong re, koto sang nan so kei wasa ekin koko sonye. Sote armas men kakong olo pil selmetrekan sote kak saliedi. Pepak toto yakin Pak toto eseligi di selmetre ni pe o ni ne apkin kamuit peseng selmetre ko sote meka quality pergi ke lail ni ran nipong ekin kakan seli nan so kan o nan walen po nana kan uye werwer kalibuli po yaki paluwer takai kangkan dekin laglag yaki paluwer takai kang eri ekilangatade sisa sang wasato ap tange Parti yang moe wer intinda. Main Jesus sabul men kot lapalap ye tame kom ketin kubur roy yang ye. Ni maren kot kom ter ketin kolo ke ye. Indamet pergi Jesus ketin masa ni yang kowe ngen saut koko wisang renar mas menen. Jesus ri kaina mere masa ni ya marami. Olo sapeng padonong imarai karis pose metroto. Ap ngit kiyang sisa sender kecin kausang ngayon saut ogo nan sabweo aliman nga sao pelien puige mimi ye uya mga ni kelen toleo ngayon saut ko repekita ren Jesus en katarayla o may dong ren kolang tilong ren puingo sisa seri kecin may dong ngayon saut ko eri ko isang renolo ut kola tilong ren puingo pelin puingo me wat berail kerana yang riakit wiakin tu purta o tangat yang nan le wasa Israel koros tula o mapula Mwohn Koht aban ket yang totok me pilong kapang uya kedepan me ban utar ket yang pu kapal laut pan lelong nian sumirai kukulang palio lang Christ sudah masa ni dai membuat laso masa ni kita kola palio po mangi mi ole menana sawas ol menet rekin sagi di sel metres chain nekin kawela koros deg kili takai kangkan uya werwer ni rano ni bong bagi
Ngayon sa atin ng katrela, kailan na karis, ni bungawayo ko siya, Legion. My name is Legion. Nan karis in somben Romeo, Legion e kuya, sombe riekit lole. Ay mendak me, hata karis. Pag ngayon sa atin ng katrela holo. Mon rail la palio, melemel la palay pio babuya yung rail. Sisis kauti melemelo, rail la palio, ikamawela holo. Mwohn Koht apan doadoangkin Israel, Mwohn apan buyada sa pun kupure doadoang Israel, kasik me utang kapan lelong nang kahpwal laud. Kasi kami mito ko aleti, tame Koht ketin pilengu kemuyada. So utang apan moitong kahpwal laud and kin lelong certain pahn kin songkin Israel doadoang labakan suet ben labakan pergi Israel enter aleti tame Koht kono bang Israel lo. Teman-teman. Utan kapan lapan lelong trail, Mwohn Koht bangkit kiyong trail. Sapo may planong hatrail more. Ibang trail yang kilang ol silimen nan puk sarawi. Ibang kasiliyong trail tuwen. Arail Koht atotong kiray more pagi. Kau na bural tayo totong kin rail. Kayo lang Joseph. Joseph nan pukin Genesis. Nan Genesis ira laud sisa kisu ira laud limau ira titik limau le lese kosia. Kata-kata o Joseph ap wiata oramaneo ap kosia yung riego tue. Met ap karyong ar inenen kailong gila. Inda yung rail kumairong mas tuen may oramandaro. Tanek child koros mimi nansap berbene kapag empilawagay te wheat na kumiyata pilawa. Ayet kapag pa kasinenda amail ko kapilpene ayo o perti moe. Rieko ap itekre kelemleme me kapan wiala at nanmarki te kapan kaun kita ar kailongki ap ukila melel pegi oramano. So se pileu pureng oraman o indayong rieko. Ibil pureng oraman o kilangata tuan katibin maramo usu Isaac ar porti moi. Ang pinindayang apapao tuan oramano papao riporeta. Indayong yatue pagi oraman kalemele me amnono riom kan o pilngay se pam porti mom. Koht kasuliyang Joseph me apan rieka pam porti isang mowe. Euran abang uya aramasimen me labalap. Joseph sumbar niya sumbar me Isaac isu. Eko lang tuang riega apa katala ngulang tuang riega wasagis re kamu ni rahsip kau. Israel kilangata aku kotong Israel indak jai kemela labe. Ap Israel soda kemela tameruya re net Midian ke megulang iji. So sambare isa kisu ni Israel net kila men Midian kan. Ikola men Midian kau net kiyang Potiphar. Nen namar ki Egypt na laba men. Iwiya latu men nanumen Potiphar. An Potiphar apot kamali me emen repi pergi tuana mau ki Joseph. Ekin tintang Joseph yang bola yang itare Joseph tintang meso pergi atuana bang wiya tibang Koht. Kelang ni Joseph apiluya litu menan mon Potiphar et kiklang lang to Koht. Sudah complain ki pampake wa wiya latu men. Sudah complain ki Koht kasi yung oraman kau wiya latu. Koht kau na bata maurin Joseph. Tu ada Koht pambil kau na bata dal maur. Pemia plano ngadal maur. Eri an Potiphar pauto karan mali di Joseph Potiphar kecelongan Joseph nan imoteng. Imi nan imoteng. Mobil kau di imoteng mobil kiyang ambil kaunta kalabus kau koros. Niabi mi nan imoteng Joseph uya complain ne wang Koht tama kong kasingnya oraman mi ban uya armas labla meneurana met imi nan imoteng. Malse sombar eri Paro oraman uya oraman Joseph mukula pataki yang oraman no.
Dia ni parawa umon Joseph mon orang ni Joseph umon parawa sombar tapi sombar silisek. Sang ni sombar Isaac silu sombar silisek sombar Isaac silu kot kahonop kiamor. Lelong so me kot mangir me pantotong ki Joseph Joseph kasebultang uya. Lapalapin nuai ni Egyptmen. Ime count Egypt mana-mana kor mimi orang parawa ni Egypt. Hernan Genesis pasal kriau wano tua ko siya. Joseph kepenayan Egypt. Mekin net kiyong armaskan Mwohn Koht. Rian Joseph ko lelisip reap kola o ranmawi o perkitiyang Masarael nanbuel. Kailangan ang Joseph ormano paitarmet. Orman be berbeda kapakapen wheat, kapakapen pilawagay. Mga meriega ko lang pekiren Joseph may dong Rael. Mga lang. Hari Joseph kepenayan Egypt me kindet ki yung aramasakan Mwohn Koht. Rian Joseph ko lel Egypt reap kola ranmawi o pertiyang Masarael nan poel. Masih tambah resul kata kita me Joseph mo. Bagi Joseph may kapin Egypt song chorus kapatin men Egypt kata resul kata kita me. Apa kilang Rael sa Maria Rael kong mo. Nantuwa ko siya, iyeri tamanta, oraman me uya tuan Israel, indayong Rael, di barong kay kumail, makoton, kadete wasa, luwatsakan and sabot. So ba kanang ama, so ba kayo, litpan ito Koht, so ba kayo, complain ng Koht, tame, kung kasi yung ay oraman me rigaw Rael, wheat kau, pertisa mo na ayo at tama kada iko to, iuyala tumen, medrimina ni matang, so te pakeu Joseph puya complain. Kata sombare seksilu murin ara net kiyang memidian kau rai wala bil net kiyang Potifar bil selti, sombare seksilu muri umon parao, o parao, kasubuta Joseph yung uyala kau nen Egypt. Pagkita pagkot kaker kami lemegak totong ki Joseph. Koht pan kami lemah bang kak doadoangkin Israel, doadoangkin Israel. Joseph pan kak doadoangkin Israel, makitay pan uyuwang ako sendiyang atay maur na ranakan chorus. So, teman-teman, karyawan noon memang tinglang maurin Moses. Nan Moses nan Acts irlaut isu iririk silu ko siya. Erinian Moses makin lahar sombar paisek. Apa lemeta yang tuang yang emen Israel kan. So sab kerta nanemen parao en Egypt isombar paisek. Ni alel sombar paisek etiarta me kategni men Egypt men etiarta me men Israel men Hebrew men i. Ap met the weta en parak riemen Israel kau. Kola men Egypt men buya kau men Israel ikemela men Egypt. Serbian nan puelo. Manta sang rano porla men Israel yemen bepeya kapungra emen randa. Isme mo itong kami song kabungong kita kami kita tua kami lawan linjibo sudah beritang. Masa kata paru. Itang kokolanan sabtenin Midian uya son sila bensip. Macam sambar tapi sudah uya son sila bensip nan sabtenin Midian sambar paisek. Penan Exodus laud isu ko siya. Moses sombar walisek. Teman-teman, sombar paisek kadang sang Egypt. Moses sombar walisek ka Aaron sombar walisek siluni ansome iratuang parao. Erinyan ansome so sebuya selebih sheep nan sabtenin Midian ni alel sombar walisek sombar paisek purna sang Egypt kodeker. Pagkita, pagkakot kami layer me ekakay doadoangkin Moses, pag malsita, totok lapeu me kot beng Moses en muya. Apan waya isang sirin Israel na Egypt walang ran nan sapon inawo. So tatreker Moses, awi Moses and miminan saptenin Midian rin sombar paisek, Moses en kak amor en kak tikitikla en kak akitikla en kak kanang ama magla nang buksa rumasa ni metaw nang buksa rumasa ni Joseph iol makayo aktikitik. Kaya niya aktikitik ko
niya soon sila ben sheep nan soften in Midian. Tatokan sila ben sheep, sila tatok mga yew, tatok apa le, bang kakaluan sheep kan ada bantang sili. Bang pitak tang sili kapan nanjing ang kirai penan su koros. Obil man la balokan per layon abe bilkin kola obil song rembing natak sheep kan. Oi kami le may email so pilil kisam barpasa po kot menudang komunikasi sang Egypt na mga Joseph. Maglang anso met Joseph kot aket Joseph ang kola why isang Syrian Israel na Egypt. Niya wawas Syrian Israel sa silok lanan sa punino reng complain. Complain yang Moses tama ka waki dongkit ng subtrenet niyat mi memormaw na Egypt kangkang mga kan. Soda mga mesabang kami, soda bil sa panim, tama ka kakway kito. Joseph an kier ka nga ma. Maksudnya Joseph kin ada Moses kin kapag Syrian Israel kau. Miya pakot maksudnya Moses. Kaisang puin mo ibang komuray lak koros ayut tatong kinu. Joseph pek ren kot. And men la huwag kita alam. Nang kairta niyawiya sila benship men nanwain nan sabtu ng Midian. An kilak ka nga mga. Tama may kamela olan Egypt men itrang. Tsaka lang nanwain Midian. Pero ilaw liya sa barpaisek me kot kapaborgir me katutong ke Moses. Agar Moses. Palaway isang sarin Israel nan Egypt. Pasumbar pasok me Moses huya ko sila ben sheep nan wen Midian. Pau na madaso sa ben huya. Doon to kami kot kakligi ang huya to ko. Kasi doon all may magkanya maurin soap. Nan bukan soap relaw teu, irisik kriyaw, relaw tua, relaw triyaw, tua lelesek, relaw pasok kriyaw, irisik silu, irisik kriyaw lelesek silu ko siya. Japtak na mga soap relaw teu, irisik kriyaw. Ni me koros me wiya yer soap so de tipikita lalawe ki kot. Matama wiya yang soap. Seten koto kisang atip so koros. Kisang na manakan koros. Kisang na serikan koros. Iki yang sumaw ni paruren soap. Kot ito me sudah mo idang seten ng wiya and kisangan coba maud. Apo mo idang seten and kiyang sumaw ni paruren soap. Ay mananeo ko siya. Euri sa kriyaw siya. Ni me koros me wiyaw yer soap so de tipikita lalawe ki kot. Nan irisik kriyaw iralaw triyaw irisik tuwaw irisik eso ko siya. Po to ap kinindang yato katataw tinanom lalapoto ang kot tame kaso lalawe ki kaya mela. Irisik eso ko siya. So ba ap sabi ang hinda. Kaya lokolokayan li yak. Aso me kot kin katki yang kitai me kot mau kitai kin kaping agi ayat wana daiban kaulimela ma katki yang kitai apal ernan apal bukat korosop sodeman lalawe gila kot lang dai pampak dulu dangin na apalakan kitai kin peinin ta tamme songa napalkan lelel kiyang ye so aku kot piblana me kot nauna namor. Ari, sob niya lelong nason kahpwal so de pakai wala lawa gilakot. Ite kilang langkot, kubur ki kot. Ikami me sob kubur me kot, paano ta neurana ban? Kubritong tame seden kisang. Nan iralaut pa sa kriyaw, isa kriyaw lali sa sidu siya. Kauno eri kubur mawi ala luen. Anson maurin sob, ketkiyang tipuso. Toto sang men masoko, pasop 9 kila sheep 14,000, nen papuki 14,000, camel wenagit, ko riagit o as the donkey megit. Kot kopretong so laud sang tame an kimaso. Epil 9 kila putrak ismeno sereben silemen. Kobil kopretong tame nasir me seten bil kisang kau. Pagkita pag Job anso kor sa kikilang kot o sote men kaul me kilakot kapal law me lang. So mama seten kian so kay sangte na mga luslaban nego. Sote me kot me mau. Kompani silme me kulan tuang rapi sudah kapit resul me kakasuita me sop mo. When namin ang kabalan
okila semua masih tengkiang. So te pampakeu. Kau lima kila kuat. So te pampakeu. Lipanet kiang kuat. Tame emi kena soni rai metua itu. Irai tambah kami lole ranut. Soni rai tambah memang kita lole ranut. Soni kapal tambah memang kita susubai ranut. Esru ya yang ukmal. Kot muitang kapal yang lelong. Porque mie megot kau nu palio. Emen kita. Pan utan lel maktai pan peweti songon kabalikan koso kilang lang kot kilanan James laud irikriyak siya riego kumail peren kita masongon napal koros kin lelong kumail asa mo daging lelong na napal koso emel so de bambakeo daging an kin betnu ng talen peren udang daging sisuwet daging maros pagkabal mo daging sobay anan James irikriyak siya Rieko kumail peren kita masongan napal koros kin lelong kumail. Erta yero na peren kita. Dai asum dan lelong na napalakan dai meto me kot ko no bang dai palio. I karven antak dalen peren kita kapal ga magdan lelong dai. Talte kilang kapalo, talte yang ati kapalo, talte meto kapal magdan mi nolio, au dai meto tame kot ko no bang ye palio. Tame kot ko no bang ye. Esame kot men doadoangkin emenemen kita. Kita wias sapul mereka. Kadekin ekaitu me peladan doadoangkin. Kadekin pasal kan de sila be mumusukan koros kita. Kot pilong kita atai puko. Kita ban nanti yang jangan leti puko pukat sang ni ada makin pewedi. Kapal kan kot macam makin lelong lole. Nan rom walu rigi sekwalu ko saya. Ikin leme lokolong kan me kita ikin lokolong ki answer word so dekak parak yung tolu dengan meban partong kita. Lokolong magdail susubay answer word pag miya lingan kot ko na bang kita. Miya kot mama kot ko na bang kita. Kareta teman-teman mamia muren kawal magay susubay answer word perenta o kasih dame kot bang kecungiyata na nimo. Song dame kot keting ko na bang ye. Rimen kami sen kila patakot irawat kilang kot kawalagan o kasik tamen lap meaban ketkiyang komui. Komui amen mayang rong patakot at ranwat o komui men likur lang maran kaon Jesus Christ o kasamuyong inanamoy mo and wiyala kaon o son komod akom itawin kapagap and lukwat. Kalangan ng kong imain kaon Jesus. Ikamelele o poson. Totok bakom kachinuyata ni lobuo pariyakit samalaro. Ikamelele me intamu makalegal bakom kakaretier ni lobuo painieta sanger nan tip o ranwat ikotomomu dat bangkitip koros me wiyayang komuyer sang mas o lel ranwat. O iluke komuyong nanay maur, komuyon ketlong wiyala ay kaon o ay son komo. Sang ranwat o kokolate, solar ayong pengay, ap mekoro simuitong komuyer. Kalanganin komuy po ikamelele, me ay tungol at, yang injing dinan, sapul mo ipuken komo. Kalanganin kupuren korusyen, Kit momotso en Kolonia Assembly of God pinluklukete koros melel irailkan metungoleniki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payawisu o atungol email koloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang paten kito kautek ransarawikan dimenseng klok eisek pilni apengkan nisoti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepulupulikan pilikin uyarain ansong kautek klok isu nisotik ni alemukan kalanganen kupromail korusyen